استودیو آرکیو نوچه این دم بجمیر 6 وره پیشکش کرن دست پیکه گرنگترین سرنوچه. چکدارین پیاده ل بازار سرکانی دو اندام پارتی دموکرات کردستان سوریه رواندن. ئەمینداری ئاگەشتی ئەنجومەن نیشتیمانی کورد لە سووریە گرتنە هەردوو ئەندامێن پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا ژالیە پێدەڤە شەر مەزار کرد. ئاگرێکی بەهێز بێت چیای هەوارێ لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê ket. ئالدار خەلیل دبێژێ ئەو ئامادەنە بەشداریە دە ڕێزگارکردنە ئیدلبێ دەبکەن. دووبارە سلااو. ئەمینداری ئاگشتی ئەنجومەن نیشتیمانی کورد لە سووریەدا خوێنیەکە شەرمەزاریە دەربارەی ڕەواندنە هەردوو ئەندامێن پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا ژالیە چەکدارن پێدەڤە بەڵاو کرد. داخوێنیە ئەمینداریە داهاتیە کوچکدارن پێدێ دۆهدانێ سبێ هەر یەک ژێ عەبدولحەمید خەلیل و عەبدولمەجید موسا ئەندامێن پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا ژێدەرێ ماڵێن وان ڕەواندنەوە ئەو کریارێکە تەرۆریستیە و خزمەتە هێکرێزیە دەنگێ کوردان ناکێ بێتەنێ سڤکردنە بە هەستێ گەلێ کورد. ئەمینداریە ئەنەکەسێ دە هەمان دەمێدە بانگا سەربەست بەردانە گرتیێن ئەنەکەسە و ئالیگرێن وێژە زیندانێن پەیە دەکرد. د بردوامی سیاستا گرتن و رواندنê de çekdarên PYD li bajarê Serêkaniyê her du endamên Komîta Herêmiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdulhamid Xelîl û Abdulmecîd Musa revandin û berev ciheke nediyar vebirin. Çekdarên Partiya Yekîtiya Demokrat PYD du endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya revandin û berev ciheke nediyar birin. Li gor zaniyarên erkê ku roja duşemê 23 Maya heftan sala 2018 danê nîvro çekdarên asayişê ku niha bûne çekdarên ewlekariya navxweyî yên ser bi PYD ve her du endamên Komîta Herêmî yên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdulhamid Xelîl û Abdulmecîd Musa revandin û berev ciheke nediyar birin. Malpera fermî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku çekdarên PYD beriya ku bi revandina her du endamên navborî rabin bi du rojan êrişî mala wan li bajarê Serêkaniyê yê Rojavayê Kurdistanê kiribûn ew jî bi mebesta girtûn bincavkirinê. Lê ji ber ku ne li malê xwe bûn careke din di roja duşemê de êrîş birin û ew girtin. Abdulhamid Xelîl û Abdulmecîd Musa endamên Komîta Herêmî yên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li bajarê Serêkaniyê ne. Di nehê Maya heftan heman çekdaran endamê Komîta Herêmî ya PDKSê û endamê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava endezyar Deha Mihemed Osman ji gundê Keleheyê dêrikê bincav kiribûn û roja şemiyê 21 Maya heftan serbest berdan. Bi dihan ji serkirde û endamên Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û çalakvanan di zindanên PYD de ne. Bê ku danpêdanek ji rêveberiya PYD ya Xweser pêwere kirin û tanha beşek ji girtiyan tu zanyarî û agahiyê li ser wan tune ne. سەرکردێ تەفدەمێ ئالدار خەلیل ژێ کەناڵەکە رووسیا ڕاگەهان کوچەکدارên wan ئامادەنە بەشداریە دە شەرێ کۆنتڕۆلکردنا پارێزگەها ئیدلبێ دە بکن و لە گۆری ئەخافتنێن خەلیل ئیدلب داگیرکردیە و ئەرکە لەسەر ملێوان و ئازاد بکەن. سەرکردێکی تەفدەمێ ڕاگەهاند گۆچەکدارên PYD ئامادە ne got parêzgeha Idlibê li Bakurê Sûriyê azad bikin. Aldar Xelîl serkirdeyê tevdemê ji kenala Rûsya Eliyewm re ragihand goçekdarên PYD di amadebaşiyê de ne ji bo lîstina roleke giring di rêzkarkirina Bakurê Sûriyê eger ew bigihîne rêkeftinekê. Xelîl herwiha eşkere kir got ew amade ne bi her hêzekê re alîkariyê bikin ji bo rêzgarkirina Idlibê. Beriya çend rojekî jî Xelîl gotarek derbarê pîwîstiya azadkirina devera Bakurê Sûriyê belav kiribû. Têde diyar kiribû got parêzgeha Idlib dagîr kiriye ji aliyê grûpên terorist ve û erkeke li ser milê her Sûriyekî û erkeke li ser milê me wekû Sûriyan got em dagîrkeran ji xaka xwe derxînin. Xelîl di gotara xwe de gotibû ez nabînim got em dûrin got em beşek bi bandor bin di şerê Idlibê de ji ber ku armanca me ew e têkbirina terorê li wê deverê. Çekdarên PYD piraniya bajar û bajarokên Bakurê Sûriyê bi xwîna ciwanên Kurd kontrol kir ku bi hezaran ciwanên Kurd kirin qurbaniya siyaseta xweyetekane bi taybet bajarê min bic got bi sedan ciwanên Kurd di operasyona kontrolkirina wê de kirin qurbanî piştre xweş bajar vekişandin. Siyaseta PYD ya tekane guhêla
نه هەواڵ û ne dost jê re hebe rêyek şaş li xwe girtiye. Golcihê goberê xwe bide bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê da ku wê çekdarên opozisyona Sûriye azad bike behsa beşdariyê di kontrolkirina parêzgeha Idlibê dike. Ev gotinên Xelîl tên di demekê de got PD û rejîma Sûriye danûstandinan dene ji bo radestkirina bajarên Kurdî ji bo rejîma Sûriye û PD dest birakirina alûwêneyên xweş cadeyên bajarên Kurdî kiriye û behsa vegera rejîma Esed ji bo bajarên Kurdî tê kirin. Şirovekarê siyasî Ehmedê Mosê ragihand ku bi vegera rejîma Esed ji bo navçeyên Rojavayê Kurdistanê karê PKK û PYD li Rojavayê Kurdistanê namîne. Wê were derxistin ji Rojavayê Kurdistanê. Eger heye erkê PKK ji bo jinavbirina doza Kurdî li Rojhilatê Kurdistanê dest pê bike. Daxuya kirin ku çareserkirina doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê wê bû dema çend salan were paşxistin. Ez ê çareserî bêjim li gor nerîna xwe. Çareserî çi? Yani îro bû wextê girêcîm vedgerin newro. Wextê girêcîm vedgerin çi xelkê biyanî heye dub giradek. Yani dub giradek wê PKK jî here jî. PKK wê here Qendîlê şixulik wê heye. Wê de ez muraqeba وضع الدولي دكم أزبالا خدمة داعش درا أفغانستاني وجا أفغانستاني خوياي وبهرك إيراني وتشتي بسري سوري داتي وبسري إيراني دبي وإيجاب هيدي الويدا شخور شغلي ويل لروجلاتا كردستاني هي وقت شلو أمدمر عندن والورجي وابدمرين أمريكي لأنجومن إدقاره ليه دقاره بدستو نقال ليه دقاره داكو قضية ودوزا كردي بك جوكر بك وقر موش كاد ناب وجه أردوغان دبي تبقى منك منه أبدوز هي ودناب تجي بشغل والبرجي بشغله أمريكي ببيانا حل بكرانا دوزا كردي چاره سر کربا و جهريما كردستان چاره سر کربا فدخوازي دوزا كردي هر پرچاكي چەکدارên PD careka din Perwên İbrahîm Amîdara giştiya Partiya Ciwanên Niştîman Perwer ji bo dad û geşa pêdaneya nêzîkî ji rejimê girtin ew jî piştî rojekê ji serbest berdanê. Çekdarên PYD dohpaşnîvro carekedin Perwên İbrahîm Amîdara giştiya Partiya Binavê Ciwanên Niştîman Perwer û Perwerî û geşepêdanê girtin. Malbata Perwên İbrahîm tekez kirin ku çekdarên PYD girtin sermala navborî nêzîkî demjimêr sê yê paşnîvroya doh ew jî li Texa Xerbî ya bajarê Qamişlo. Perwên İbrahîm bi xwe kesaetiyek nêzîkî rejima Esed ew beriya niha kar bi du navên cuda kiriye ew jî Cîhan û Şehnaz bûn. Niha jî mînaşandeyekê ji koşka rejima Sûrî kar dike û karîbû xwe bigihîne hin aliyan ji tevgera siyasî ya Kurdî. û partiya wê bi xwe partiyek nêzîk e ji rejimê û karê navbênkariyê dike navbera rejima Esed û hin aliyên Kurdî de. Beriya du rojan jî Perwên İbrahîm ji aliyê çekdarên PYD ve hatibû girtin. Lê tulê kolîn pêra nehatin kirin û piştî demeke Kurd hat serbest berdan. Çekdarên PYD navborî ji pêşmala wê li Texa Rojavaya bajarê Qamişlo girtibûn û berev cihekî nediyar ve biribûn. Biryar bû Partiya Perwên İbrahîm roja sêşembe wate îro Kongrê Diyaloga Sûrî li çargoşeya Ewlehiyê ya dibin kontrola rejimê li bajarê Qamişlo li darxîne. û piştî serbestberdana wê Perwên İbrahîm gotibû ku PYD daxwaz jê kiribûn ku ew kongir ji aliyê partiya wê neyê li darxistin ku biryar bû ew kongir bi navê Kongrê Aştiyê bê li darxistin lê ew kongir nehat li darxistin. Ew kongirê ku biryar bû bê li darxistin ji aliyê Heman Partiyê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD tê de nayê peşdarî kirin û di dema girtina Perwên İbrahîm de carayekê beriya du rojan berê wê li civînekê bû li bajarê Qamişlo. Her derbarê girtina navborî PYD tu daxuyanî belav nekirin ji bo diyarîkirina sedemên girtina wê ne berî girtinê ne jî piştî girtinê û ne carayekê ne jî cara duwem. Desteya Bilindiya Danostankara Sûriyê lîsta navên Komîta Distorî belav kir. Desteya Bilindiya Danostankara Sûriyê lîsteya nûnerên xwe di Komîta Distorîya Sûriyê de pêşkêş kir. Ew lîst pêncî navan li xwe digire û di nav wan de Hewas Egîd nûnerê Encûmena Niştîmaniya Kurd lê Sûriyê wê amade bibe. Her edivî derbarî de Nesril Herîrî serokê Desteya Danostankar ya Sûriyê dibêje ku ewan komîtene din yên pispor di warê distûr de amadekirine ta ku bi komîtê re hemaheng bin. بله تماشاوان جاج بوی گوتوبیجه که بهتر لسر آمادگیان لجنه دستوریه کوه دستوره سوریا نو بنویسن هدره اسکایبا ماموستا فؤاد علیکو اندام دسته سیاسی پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه لگلمنا ماموستا فؤاد دنباش دسپیک دا تا گوتن کو
ڕێژا ئەنگۆ هەر ئالیە کارێ نزیکی پێنجی ناوی پێشکەشی بکەیدا کوش بەوێ لە ژنێوەرنە ئامادەکردن پشتراوەکو هەڵبژاردنەکە ناوادە ئێکردن و چەند دەکەوێ بێنە هەڵبژاردن و داهاتە گوتنجی و ژمارە لێژنان گۆ کۆمیتا دەستوریە سووریاوەی بتەنێ پێنجی نابێ ئەگەر دەستپێکدات بەحسە با هورگولیا بکە و لەسەر چ بریار بچ بریارێک لە سەردانە و ژمارە ئەندامێن کۆمیتەوە چەند بن بله سلام و ڕێژ وەروش تەماشەوانی مامۆستا گەلەک سپاس وەک گوتیانی لە گۆر گردی مستۆرە خواستیانی دەبێت پێنجیژ ڕێژیمێ نافتێتان پێنجیژی ژەرەکبەریە و ئەوێژی پێنجیژ کۆمیتە سنیل چ ژن چ مێر ئەوێ جوان هەلبجێرن ڕێژیمێ بەری بەهەکێ دابوو و ئانهاژی ڕکبەریا سووری ناوێ خۆدان سەد ئانها چێبوو جەموان دیمستۆرە ژێ ئەوێ پێنجیش جەمخوا ئەوێ چی بکە ئەم 105یانە ئەوێ هەلبژێرن وەک دەبێت بشێون ئەوێ پێنجیکی جوان دەرخن دەبێژن بەلکی 45 دەرخن یعنی دنابێنە چدی و پێنجی دێ ئەوێ ژفتی 105 دەرخن ئەوانە ئەوێ ببن لجنة دستوري دنابينا ركبرية ورجيمة دي و ايجي دي مستورة وقتو نري يكتيانا توي جهاني او دست بكاري خبكت بدن اشرافاو فانها قناغايا كمين آدوتا درباسبور رجيمة قدمان ركبرية قدمان إلى قد استار دي مستورة ما مستفاد وقت نشامة الجهاد كو نصر الحريري نابي ئۆپۆزیسیۆنێ پێشکەشکردنا لەسەر چ پێوەرەکێ ئەو ناوهاتنە پێشکەشکردنش بۆی کۆمیتا دەستوری بێگومان ئەڤایە ینی دەزانن دەستایە بلند ڕیادێ ئەم ناوانە دانین بە هەردوو شێورین سەردی ئاساسی ئەم ناو هاتن دانین ناو بەلکی زێدەی وی هاوی هاتن دانین دێتاریە بشافتن بڤی ڕەنگی دەرکەتیانی مثلا بيجن كردا بيشش نافقة دماندن بيدو دوجوان أنها هاتن خياكرن يعني يكشي قبل منان اجتماعي كردية ولا أبوغات زهرا محمد وش قبل ائتلافي حوالي ما حواس سعدود قال بينما انجمن سينا ريكربو ائتلافي جي قبل كردا أو يسير ريكربو بيكبرن يكشفر برن أفكي وانا جيدك دستايا بلد الرياضي سلوكاتي نصر حريري وانا بله ما مستا و دستور سوريا نويدا و چه جور دستخلاتي ورنا پیشکشکرن و نویساندن بله يعني بنجاه حتى أنا بنجاه دانينا دستور سوري حتى أنها برنجة كي درز زلال نبوي هنا أو دانوستن بنك كوير هي دنابينا روسيا وأمريكا دي ودنابينا روسيا وتركيا وإيران دي أو إيطاليا مهل صوت شيرونين ودنابينا أمريكا أو كوميتا واني البري الباريس روشتن بيج بود أنها بون حفتانا أمريكاية بريطانيا فرنساية ألمانيا عربية سعودية مصر أردن فأف حفتانا أو نريني خوا ديار بكر أف هرسي ديجي أو نريني خوا ديار بكر أمريكا جروسا خست هوجي ورن تغمى بفن لبي إيراني روسي نرازي نجليا أنا إيراني بدن آدي بله ما مستا أو نافن هاتين پیشکشکرن نونراتي همو پێک هاتين سوريا دكه بله يعني تبيجي والله نونراتي همو سوري دكه دبي هالبجارتنا ك سر ملتي سوري كيف حياة بين أبنونر بوقت بي مجازا أو تجاوزا إيرو هناك بيجن أم جروب ركبريا سوري حفت بش للرياضي حاضر بونه ائتلاف نونرتيا بشكل مظن إجملة سوري دكه زي لشكري دكه الجمهورية الاجتماعية الكردي بشكل مظن دكه هيئة تنسيق ولو دكه قاهرة ولو أسيتانا ولو مركاري بيجي نسبة هري بلند أتمتشيا ركبريا سوري دكه بهندري دستايا بلدي الرياضي دي اما اجر تدخل لازم وروبه او جمعيه وطنيه افاد بروشك ارام دي انتخاب دي مجلسات تاسيسيه دي او مجلسات تاسيسيه دستور دي
روشا سوريا ام تي درباز دبن وي كارينا ام نقارب بيك بينن حيا بيجن ام جمعيه تاسيسي بو بيكارينا دستوري باشا ما بله ازي دولي جي قبول دكن جما اف تمثيليا ملتي سوري بله باشا ما مستا دسوری دا کرد نتوادویا تا گوت نخود داخویا کرنو تا تکز جی کرکو اپوزیسیون سینا پیشکش کردن و کنونر کردان بتنه دو هاتنا قبول کردن کو نابوان ده لجنه دستوری ده به ونرینه تا بتنه دو کس کنونراتیا کرداب کن کو نتوادویت سوری ده بصه بيكم نبس يعني امبيشن نبيشن واقع كفرقوي مثلا امبيشن جاتينا في تحبن شو عندها يقدان ما فاتنا في حقيمه النقواريه يعني يقدان ما يقداي منظمه اشوري يقداي مثلا تركمانيه فامنك امبيشن ائتلاف في حقيمه قواريه ده هيلات ده وانتزانن انجمن اجتماعي كردي نهكت دستايا بلن باندامك يعني كتي دستايا بلندي والله لي مبراهيم برو اندامي دستايا بلندي او بمينه دستايا بلند نكتي قال لك جوان ندنا بيتين جدا لي وانا بمينه شاورمن جيفي لجنه دستوريه باشا ما مستا لي هندكن از بورن ما مستا فؤاد تيوا تي گوتناتك وتداد پروري د دابشکرنا نابان د نبوش بر پلاتفورم دن بت هەرێک و بکەمای شش هەفتنا بەوە هاتنە پێشکەشکردن کورد ئەنجومەن نیشتیمانیا کوردی هەم لەگەڵ کوالسیۆنە ئێتیلافی و هەروەکە سەربەخۆشی بتەنێت دنوێنەر یعنی جهێ ڕەخنێ و جهێ پرسیارێژی بڕاستی والله امس بيجن افراست اللي زيدي فيها يجوبن درنكت يعني وبزامن جفاتي بنيجي وقتها شون قفتو بويا جنيفي ودان تيسا عم عندك تيسا از الدكتور حكيم وجارنا غالبا وكشي ورمن حواس سعدون او جيب مردهات هناك قانوني جيتاني هذا بيجمنا موضوع فرقوني ونفرقوني دي موضوع ده حتى كيشا درجه هبونا ملتي كرد او دوي دستور درباس يا درباس تو يك بيجي وقتها تشتي متى تنبا امي قبولنا يعني هري مهم او تش درباس تش ملتي قدر به دانين يعني بله ماستا قال لك يقريك بله ما في قال كرد لروشافای کردستانی د دستور انو دوی به چه رنگی به بينكم انا ذكر مشتربيج او يقدروا سي وخلكي وقفه بك وبروجرام الجمله الاجتماعيه من الرينا وين زانن ابدو خازن ولا تكي ازاد ولا تكي ديمقراط ولا تكي فدرالي تناويد هرمك كردي هبه اقليمك كردي هبه او شكار كاري فبك ابن الرينا مجلسي اجم بسر كار بك لأوي وقت ما بفي يا نبي غايات مين تشتكي نهر تشت أوي وقت ما بفي ونهر تشت أوي وقت إيه دنشي بفي وقت ريجي بيجي بفي يا وقت ركبرية بفي يا وقت التنسيق بفي ليه باوري يا مدن أسكارن بيجر تجاري سوريا ديمقراط نايا أفاكرن جا شارسريا كيش برسكريك كردير نبينا وتجاري جي شارسري جي برسكريك كردير نايا دانين قلنا ولاتك ديمقراط فبهمدو قريداي وملتي سوري قهاشتي في باوريه وملتي هزي دولي جي قهاشتنيه وندبينا سر زماني قال لك دولتي مزن وكشان دعمت شو روسيا بري دمك شاتا الجمله ادر شو روسيا تاكيد كده تبي هبونا وهب بندر دستوري هبونا ملتي شون واشنطن جي ولوغو شون بريطانيا جي ولوغو شون فرنسا جي ولوغو اذا كسك نما كاره باشا ما مستا فؤاد هر پروسه کوری انجام دان جبوی پاشوروجا سوریه اما دکاری جارت نکرن نصر الحريري بجي كوانجي وكا كوالسيوني بيجن كوميتنا تايبت وبسبور بين ويسانا دستور وآماده كرنا دا كولغر كوميتا سركان ويسانا دستور هما هنگيه بكن وكا آليان كردي چه پروسه هاتنا آماده کرن چه كوميتا بسبور هاتنا آماده کرن دا كو اوجي نارتيا كردا بكنو لقر وي كوميتا سركا ياكو كومي اياكو دستور سوريا بنفسي همان بي بيكمان يعني وقتها هذا انجمري ناب راكرن يعني دنا بيدش جوا كسمه قانوني راكرن او كساناجي او شريك او كوميتا نصر حريري دون اقوى دبر تشكيريه بكشوان
زانن ناوی احوالی ما درویش میرکان رابو ناوی ماموستا زرادش مصطفى الرابويه يعني افوكاتنا اول شيء بالتاكيد دوي كوميتا شيورمندي دستوري دبن او نا وقت دبي دايره قدام استندري كن داوي وقت بشكير بن غيري فيها ويجي انجومن وقياده انجومني او نرى كتبن ودل مالا قرون ولا كان هفالي ما تشكرن او مجول من بي وبلكي يجي هالروي دراجي هناكي وقتاتيك هناغي جديد بيجمان ميكش مجول بن بتانوستندني وبفان هفالار وبجهتي دولير بشكاربن ام زيادة بستين جماعة ملتي بحيث نرينا ما بتربك بي او كاري قش بي يعني وقت ورا مشا بخبتنا من نرى كتيبن يعني باشا ما مستفوات برسك دبردها جورين دصلاتا سوريا وقت داخل كرن كون نهات يخيكن حتى ونهاوي شاي بنفيساندن قالوا فدرالي بيان قو اوتونومي بيك وحكم ذاتي ورقرن بناريناتا دفردا بتشويك يا قرد سورين فيساندن وبرجوندين كردان بهتر ورنا باراستن باور يا بدي او سوريا قبري دبي اجي بري 2011 او شو او تهات وردان يعني نما بتكرر سوريا بي اوي وقت بي مراعاه حمي مكوناتها بده وشي مكوناتي قوميه شيء ديني به يعني روشه علويه علويه جد ترسنك السبيكو انتخابات شي بو دولتك مركزيه قبل سري وانديسا قالك تشتي نظم بين وقت ديرو كي دقال دكن امجي بترسن فرميه كي سوريا بين كمان او رنقك جرنقي لا مركزيه به او لا مركزي او قالوا مساحتها او فربه ولا تنبه او دمينه دواره دانو استندري دي جبر مندسان دولة فدرالي يرو سنه سنه حشتش ملتي جهاني تدسيه دولة فدرالي دي هناك جي باش نريب مساحتك حريتي تايوان هناك جي دائرة تنجي اف دمينه لسر دانو استندري ولسر دمينه قوتها مجلسي كاربو تشرنكي سوريا بي رنگكي فدرالي هبه يا رنگكي حكوماتي هبه يا او تكون غابيت بله مامستا اگر هي کود سوره نوده کرد ما في اوتومي ورگرن هيكمان يعني بلكي تشتك هبه يعني سكارب تشكي بيجب إيلو تشتي هي الجمع هزي دولي انه بالرنجة كي تيبت ارض ما في قومي انه والله اف هريمة كردية بلكي اف ليه قبول كرن اف هريمة علوية ليه قبول كرن ليه وكي بمعنى فدراليني جغرافيها به دهريمني كرد هريتيت فربت في رنجي اف ايرو ملت هزي دولي ولود فكرت دبيجن دوزا فدرالية بكل سوريا فدرال بس نبي كا فدرالية ما كردي كا جغرافيا ما كردي اف دفيهون غيري ف دهيلن كمان رد فعلا يعني بمعنى دواري مواطنة دي اقاليم شيء بمسر اساسي مواطنة ليه هرما ام دخازن دبي فرانيا وي ملتي كرد وديسا امنك بس حالاكي الصراع درنجك باشا ما مستاف فؤاد داوين برسيار ددما ان هذا نقشه باشروجي خريطه باشروجي سوريا سردستي ولاتن زلهز تي دارشتنو نفيساندن بناريناتا والغوروي نقشري كوتي بيشبيني كرن كو سوريا بسرچن نافچه كدا وري دابش كرن بناريناتا افدا سوريا نوية سوريا كوري داني نوية كاربه ام بيجن مراعاتا بي دابش كرن بكي والغوري هاو بي دابش كرنا كوري كرن بكي لا تفاصيل تشتكي بيجم يعني دروشة سوري إيرو أم تيتر باز دبل أم نرك بريا سوري كاري قالك تشتابك هر ونريج كاري قالك تشتابك قريداي بنرينا بيداني في روسيا وأمريكا وأفاني ديجي أوي جيرجي بك لإيما يعني أم وكر في أم لكو كاربكن أم لجنب أنا كاربكن لجنب روسيا وأمريكا ايه قبل جيه قراري ايه جيه قراري وايه بيج ايه خالا دين خالي ستور دين شبو بيكانينا دستوري ابقى هري كرنجا ام لسر كاربكن وانجمل لسر فيا كاربكن اما ام بيج والله اوي افاني ام افكروا اثنين
بريارة ما دستوان أو بأكثرية دستا بلكن دينا أم قبولنا كنا نورو بجاري ونورو وخالص سور بين ثاني قبل دولته مثل دستوري لفور وان خلالي سور بين دارين وقت أم نابلي ذكر بعربي مبادئ أساسية لدستور أساسي. بله گلک سپاس جبو ما مصطفى علیکو اندام دسته سیاسی هفت پیمانی اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه کو تبریا سکایب لگل مبوی د چارچوبه بجداریه د برنامه جواده کول سر اکرانه ارکی هاته پخش کردن شروع سیاسی فواز محمود را گهاند کو اگر دوباره رژیم اسد و یا نفچه سوریه کنترل بکن کاری وکا بره کنترل بکیو د دم نهاد امریکا و روسیا نقشره پیشرو جبوی سوریه دا درجنو دا زانینجی کو اگر ها چارەسەریە کە هەفشێوەی چارەسەریە هەرێمە کوردستانش بۆی ڕۆژاوای کوردستانی وەرێکردن. Ez dixwazim bêjim îro ket qonaxa em nebêjin dawî lê qonaxa aramiyê di Sûrî di tê xwestin wek min anî ziman yanî ew çekana kom bibin. Lê gelo wek te dibêjî tu behs dikê yanî ew nîzam wê destê xwe deyne ser her herêmê wek berê ji xwe wek berê venagere. Yani ew خلقی حساب جه دکن نظام رژیم وگر وقبره تو او تنه چه هیه ایرو رو یعنی ده دولت خودی هز دبن دستواره در دکوه سواء دستوره یعنی روشا پیشروجا سوری بن دستواره بهتر و هناك دولت دیجی انا بخورتی اسرائیل جی داکتی سرخطه او رنگ هرما يعني اداره هرما انا واي روس جي دست نشان دكنج بو هرما كردي روشكي دبيجن نزيك روشا كردي باشور به يعني روشكي وان بكاتيا نتا بالتمامي بندست الرجيم ده ورجيم دست خدين سو حالات دكتاتوري او شو يعني حاله اداري حاله او بكاتي خلق اداره بكن لباشور سوريجي لباكور سوريجي لهر جهه كي اف بكاتي هن او گوروا انجام هنی خودجی او واره و بریا به آواکرین به آلیکاریا وانا و او به جبر بین آداویج یعنی قالو رژیم دواره لشکری دب سرکت یعنی قالو یعنی کنترل و دستهلات ما دستوید نأوه الرژیم نکاره هرما سوری خاكا سوري بندستي خط براستي يعني بحزارة شهيد وقرباني ويران كرن هاتن كرن اري سركت جاليه خوان و افرشید اندام نونراتیا هرما کردستانی انجمن اجتماعی کرد ل سوریه راگهاند کو امریکا جبو پاراستنا برجواندین خو و به دست خستنا ارمانجین خو پیاده بکار اینه حتی وک ایروجی ولات نافچه و ناف دولتی وک هزک بیانی سیری چکدارین پیاده دکن هر دمیجی امریکا جد گوت تری کفتنی سیاسی نابراوان و بشه پیاده یان کو تفدمه تنه بس گرکیا امریکا و وقتی هبو ارمان جوانی سرکه جبو شر داعش بو جبو شر تیروری بو و هم کارتانین حتی و قناغه حتی آنها چشتک سرکه هیا حتی نیگوتو کاربی هبونا خو چیکه سر خاکا خو عرضا خوده دوی دولت هریمی ادر دورا کردستان سوریا رازیبون آوان هبی دوی مترسیات تل سروانتون هبی بگین آستکی گو مترسیات سروانتون اد بجم انجمنان اجتماعی کردی دوی وارده باش کار کریه ده آستان آف دولتی ده و امریکی گلک جاراتیتنه و دوی وارده باش کار کریه و تجاری باوریه همو دولتا جهنن و خلق همو جدزانن پیش روزه ده تجاری و آرامی دوری ده چه نبی کو پیکاتی سوریا به ماف بی و نمازا کرد وک پیکاتی ده دوا و آگو حری خرابی و بسریوان هاتی و حری توان باریک خراب سریوان هاتی و ایش و اسکنج و هفقا سال دیتیه ای پیاده حلاق دیه و چشتکی دیه اد بجم پیاده وک بکه که حتی آنها الواد نرن وک بشک بیانی حتى في قناغي الواد نارن وك بشك بياني وك إيرانيا الواد نهرن وك حزب الله الواد نهرن وك حمو وشك دارين دا صلاتين نافشا سوري دا الواد نهرن لبلي أم وك و
وڵاتیەکی کورد ji ber ku du jin anîn ji aliyê pêdiv hate girtin duha roja duşemê çekdarên ser bi pêdiv welatiyê bi navê Naîfil Mezhar ku ew bi xwe xelkê bajarê Girkê Legiyê girtin ew jî ji ber ku wî welatî jineke din anî ji derên xwecihî de nazanîn ku ew yek hate piştî pêdê biryarek derxist ku zêdetirî jinekê qedexiya ji derê her wiha dazanîn ku te niha çarenivîsa wî welatî nehatiye diyarkirin. Otomobîleka çekdarên peyedê bû sedema kuştina welatiyekî bajarê Hesekê. Di bûyereka hatûçûnê de du roja duşembe welatiyê bi navê Hesen Ehmed Mihemed ku ew bi xwe xelkê bajarê Hesekê ê Rojavayê Kurdistanê berî 15 rojan li ser matorê xwerastî otomobîleka serbê çekdarên peyedê ve hat bi gîranî birîndar bû. Ji dernê xwecahî ji bajarê Hesekê da zanîn ku ew otomobîla çekdarên peyedê li dewara Eniş wa ya li navenda bajarê Hesekê bi lez diçû û rastî welatiyê bi navê Hesen hat û ji bo nexweşxaneya Şamê hat veguhestin. Ji ber birînên wî yên giran jiyana xwe ji dest da. Agirekê bihêz bê çay hewarê Efrînê ji aliyê kesin nenas ve hate pêxistin û lê gorî zanyariyên erkê ku agir bi çiyayê gundê çiyayê navçeya Raco ketû ji ber bilindbûna rê otomobîlên agirkujînên karîbûn xwe bigihînin wan deveran da ku agir vemirînin. Agerek ji aliyê kesên nenaz ve li zincîra çiyayê hewarê ya Efrînê hate vêxistin û ziyanek mezin gihişte darên çiyayî û darên nêzîkê çiyayên gundê navçeya Raco. Li gor zaniyarên bi destê arkê ketine ku roja duşemê 23 maha heftan agerek bi çiyayê hewarê û bi taybet li gundê çiyayê navçeya Raco ket û ji gurbûna agir ew agir gihişte cihên din û ji ber ku rêyên wê deverê asê û bilind û zehmetin tîmên berpirs nikarîbûn xwe bigihînin wan deveran da ku agir vemrînin. Li navçeya Şiyê jî çiyayê navbera gundê Erendê û Turmîşo di heman roja 23 maha heftan agir bi darên çiyayî ket ku ji aliyê tîmên beravaniya sivîlan û xelkê gund hate vemrandin. Roja şemiyê 21 maha heftan daristana gundê Omera hate şewtandin û tevê otomobîlên agir vemrandinê yên encûmena xwecihî ya şera xwegihandin cihê Şewatê lê nikarîbûn wî agirî vemrînin ji ber ku agir beşek mezin li xwe girtibû. Li gundê Mersawa agir bi zeviyeke darên zeytûnan ket ku 1200 dar têde ne û beriya ku ew agir warê vemrandin beşek ji darên zeytûnan rastî ziyanê hatibûn. Li gor welatiyên Efrînê ku grûpên çekdar bi karê şewtandina dar û zevî û daristanan û çiyayên Efrînê radibin û jê derên taybet ragihandine û tekeskirine ku armanc û mebez jê gelekin. Wek veguhestina wan cihan ji bo seyrangeh û xwaringehan bi taybet gundê Meydankê û Gemrûkê. Her wiha sûd ji dar û êzingan di werzê zivistanê de bibînin. û ya herî girîng ku bi şewata çiya û daristan radibin da ku ji endamên peyedê yên berpirsan li çiyayên Efrînê de li şûn xwe hêştin û beref Helebê reviyan xilas bin. û herdem banga Efrîniyan ew e ku sînûrek ji wan kiryaran re were dayîn û jîngeh û daristanên Efrînê warin parastin. Artêşa İsraîlê balafireka rejêma sed ji corê Soxoy li ser bilandehiyên Colanê anî xwarê. Ajansa Reuters ragihand ku artêşa İsraîlê bi dû mûşekên Patriot balafireka şerya rejêma sed ji corê Soxoy li ser bilandehiyên Colanê armanc kir û anî xwarê bê ku cihê ketina balafirê werê destnîşankirin. Tê pêşbînîkirin ku balafir li aliyê Sûriyê bi xwe hatibê xwarê û çarenivîsa balafirvanê wê jî nehatiye diyarkirin. Welatê Tirkiye dest bi derbazkirina dîwarên konkrêtî ji bo parêzgeha Idlibê kirin. Ku tê pêşbînîkirin hikûmeta Tirkiye dîwarekî konkrêtî li derdora parêzgeha Idlibê durist bike. Serbarî metirsiyê di nava welatiyên Sûrî ji bo ji wê gava Tirkiye. Bêhtir ji 305 bar hilgirên Tirkî tê de dîwarên konkrêtî barkirî bûn ji Tirkiye derbasî parêzgeha Idlibê bûn. û berev hêla ku çekdarên rejêma Esed ji çekdarên grûpên İslamî li parêzgeha Idlibê û gundewarên wê cuda dike çûn û derbasî xala çavdêriyê ya tênaskirin bi Tel Elîs li başûrê Helebê bûn. Ajansa Smart ya Sûrî ragihand ku 306 bar hilgirên Tirkî her yek bi 3 dîwarên konkrêtî barkirî di dergehê Keferlosîn re derbasî parêzgeha Idlibê bûne û berev xala çavdêriya Tirkî Tel Elîs ve çûne û eger heye ku berev her yek ji xala Tuqan û sermanya çavdêriya Tirkî ve jî li rojhelatê Idlibê biçin.
لگوری آژانسا سمارت کو بریارا روزانه 40 بار هلگر در باسی پارێزگەها ئەدلبێ ببن و لەسەر چەند قۆناغان ئەو دیوارên کۆنکرێتی وێ وەرندانین و ئەگەر ئامەزن ئەوە کو تورکی هێلا ناوبەرە چەکدارên رژێما ئەسەد و چەکدارên گروپên ئیسلامیê hemiyê kۆنکرît bike. Ew yek bûye cihê metirsiya welatiyên Sûrî ku welatê Tirkiye dixwaze derdora parêzgeha Idlibê kۆnkrît bike ta ku di paşarojê de parêzgeha Idlibê bi temamî tevlî Tirkiye bike. Rojnameya Alwataniya bi ser rejîma Esed ve ragihandiye ku Tirkiya dixwaze grûpên İslamî lê Idlibê ji rejîma Esed biparêze. Bi taybetî piştî ku hazirî ji aliyê rejîma Esed ve hatiye kirin ku êrişî Idlibê bikin. Hin çavdêrên siyasî jî dibêjin matirsiyek din heye ku welatê Tirkiye grûpên İslamî hemiyan di parêzgeha Idlibê de kom bike ta ku roj bi roj û gav bi gav grûpan arasteyî hev bikin û şer û pevçûnên navxwe di navbera wan grûpan de durist bibe ta ku bi xwe hev tune bikin û yên ku bimînin wê ji aliyê Rûsyê û rejîma Esed ve werin armanjkirin beramber wê yekê eger heye ku Tirkiya parêzgeha Helebê ya aborî birêve bibe. Ku bû yekê sîmayên Sûriyaya nû ya dabeşkirî di navbera hêzên navdewletî û herêmî de wê bêhtir were diyarkirin bê ku tu grûpên İslamî çekdar bi hêz lê Sûriyê mabin. Cendirmeyên Tirkiye de armanjkirina welatiyên Sûrî de yên ku dixwazin ji şer birevin derbasî Tirkiye bibin berdewam e. Herî dawî jî cendirmeyan hejmara koçberiyên Dêra Zorê û Şamê lê ser sînorê Tirkiye ji aliyê Rojavayê Idlibê ve gulebbaran kirin û di encamê de sê welatiyan jiyana xwe ji dest dan. Armanjkirina welatiyên Sûriyê yên ku dixwazin ji şer birevin û derbasî Tirkiye bibin ji destpêka şoreşa Sûriyê ve û tanha berdewam e. Roja duşemê jî cendirmeyên Tirkiye hejmarek welatiyên Sûrî li ser sînorên xwe gulebaran kir. Di encamê de hejmarek welatiyên Sûrî yên sivîl jiyana xwe ji dest da. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku cendirmeyên Tirkiye zarokek, jinek û ciwanek ji koçberên Dêra Zorê û Şamê di dema ku dixwestin sînorê Tirkiye ji aliyê devera derkûş ya sînorî li başûrî Idlibê ve derbas bikin gulebaran kir. Di encamê de her sê welatiyan di nav wan de zarokeka 10 salî jiyana xwe ji dest da. Rewangeha Sûrî serbar kir ku bi kuştina van her sê welatiyên Sûrî hejmara qurbaniyên li ser sînorên Tirkiye li ser destên cendirmeyan ji destpêka şoreşê û tanha gihîştiya 390 kesên sivîl di nav wan de 74 zarok û 36 jin bûne qurbanî. Li gorî heman jê derê wan sivîlên Sûrî li gel hejmarek din ji ber proseyên şer li deverên xwe bazana û dixwestin herin Antakyayê û ji ber aramiyê û dûrketina ji mirinê berê xwedabûne Tirkiye lê cendirmeyên Tirkiye ew gulebaran kir û rê li ber wan girt serbarî got cendirmeyên Tirkiye bin pêkirinan derheqê ciwanan dikin û dema wan digirin bi tundî li wan didin û gotinên dûrî rewiştê derheqê wan dibêjin û ew yek li bar rewangehê di parça vîdyoyan de hatiye bilgekirin. Rêxistina Human Rights Watch di sala 2017 de raportek derbarê van bin pêkirinan belav kir û got ku dema ku penaxwaz dixwazin sînorê Tirkiye derbas bikin cendirmeyên Tirkiye wan armanj dikin bi tundî li wan didin di encaman de hejmarek welatiyên Sûrî hatine kuştin û birîndar bûne û amaje bû yekê kir ku girtina sînor li ber Sûriyan jiyana wan xistiye di metirsiyê de. Li gorî ji derên Sûriyên xwecehî û zanyariyan tevlî van kiryaran rojana welatiyên Sûriyê û di nav wan da welatiyên Kurdistana Sûriyê diriya qaçaxçiyan ve û piştî dana nêzîkî $800 Amerîkî hewlên derbasbûnê bo Tirkiye berdewam in. Sedem ji vê çareya bêçaran ew e ku Tirkiye ji destpêka 2016 ve daxwaza pasportan ji Sûriyan dike ta ku biriya dergehên sînorî derbas bibin yan jî ji rewşna taybet re bi tenê rêvedike mîna rewşên mirovî û xwedanên erêkirina tranzîtê yan jî seradanên di cejna de têne kirin. û vê yekê xelk bêçar kirine ku ji mirinê birevin û berê xwe bidin riyên qaçaxiyê da ku derbasî Tirkiye bibin lê hîn jî rastî mirinê tên. Li bajarokê Tilbrak cotkarekî bi terektorê pêl sê zarokên xwe kir û yekî ji wan jî di encamê de jiyana xwe ji dest da. Ji derekê xwecihî belav kir ku li başûrê gundarê Tilbrak cotkarekî ji malbata Sibrî dema ku xwest terektora xwe bi ji wê sê zarokê wîn di bin tekatorê debûn bi şaşê bi terektorê pêl her sê zarokên xwên bi navê Eyhem Sibrî û Elî Sibrî û Selman Sibrî kir. Piştre bi awayekî lezgîn ve guhastina nexweşxaneyekê li Qamişlo heman jê derê serbar kir ku di encama wê bûyerê de du zarok birîndar bûn û yê din jî jiyana xwe ji dest da.
روسیا پێشنیارێک دەربانێ هەبوونا میلیسên ئەیرانê لê Sûriyê pêşkêşî İsraîl kir. Lê İsraîl ew yek red kir. روسیا پێشنیارێک دەربارەی هەبوونە چەکدارên ئیرانی لە سووریە پێشکەشی ئیسرائیلê kir û İsraîl ji aliyê xwe ve ew pêşniyar red kir. Li gorî ajansa Reuters yanûçeyên got Rûsya pêşniyara mana milîsên İranî li Sûriye pêşkêşî İsraîlê kir lê bi dûrbûna 100 kilometrî ji devera qedexekirina bikarayîna çekan li ser sînorê Colan. Ji derekî taybet li ser zarê berpirsekî İsraîlî ragihand got mijara milîsên İranî dijivîna Serokwezîrên İsraîlê Benyamin Netanyahu û Wezîrê Derveyê Rûsya Serxî Lavrov yê gotseredana Rûsyê dike hate gengeşekirin. Li gorî zanyariyan got Netanyahu hebûna çekdarên İranî li Sûriye bi giştî red kir û ji Lavrov re eşkere kir got İsraîlê tu caran rê nede çekdar û milîsên İranî got xwe li Sûriye bi cih bikin ne bi tenê bi dirêjehiya 100 kilometrî ji sînorê İsraîlê lê li Sûriye bi giştî. Her wiha Netanyahu tekez kiribû got wê berdewam bersiva her lev û tevgereke çekdarên İranî û aliyên bi ser ve ji bo bicihkirina leşkerî li Sûriye bide. Beryana hajî balyozê Rûsya li Îranê ragihandibû got Rûsya mijara vekşandina hêzin İranî ji Sûriye bi Îranê re gengeşe nake. Balyozê Rûsya li Îranê Lîvan Cağaryan ji ajansa Interfax re diyar kiribû got bi tenê hikûmeta Beşar el-Esed dikare bi Îranê re vê mijarê guftûgû bike û divê ew bi tenê vê yekê çareser bikin ne Rûsya. Cargaryan eşkere kiribû got peywendiyên wan bi Îranê re başin û têk neçûne. Her wiha diyar kir got Rûsya wê hewlên xwe ji bo rêgiriyê li rûdana şerekî di navbera Îran û İsraîlê de li ser xaka Sûriye bike. İsraîl herdem hebûna çekdarên İranî li Sûriye red dike û daxwaza vekşandina wê ji Sûriye dike û çendîn car navend û bargehên çekdarên İranî li Sûriye topbaran kiriye got bi dehan ji ev ser û berpirsên Heres-i Sewrî yên Îranê got li Sûriye bi cih dibin, kuştin û birîndar kirin. Balafirên Rûsyê hejmara gund û bajarokên parêzgeha derhayê armançkirinû de encamê de bi dehan welatiyên sivîl bûna qurbanî û birîndar ketin. Li gola Yarmûk li gundewarê Rojavayê derhayê balafirên Rûsyê hejmara gund û bajarok armançkirin ew jî bi mebesta armançkirina rêxistina Daişê ku di encamê de bi dehan ji welatiyên sivîl bûna qurbanî û birîndar ketin. Lê Firokxaneya Bruksêl Navdewletî bi mebesta pêştevaniya bi sedên hezaran ji zarokên penaberên Sûriye pêşangeheka wêneyan ya zarokên penaberên Sûriye ji neşteciyên Tirkiye bi navê fêrbûn paşeroja me ye hate vekirin. Li Firokxaneya Bruksêl Navdewletî bi mebesta piştevaniya bi sed hezaran ji zarokê penaberên Sûrî pêşangeheka wêneyan ya zarokên penaberên Sûriyên ji neşteciyên Tirkiye bi navê fêrbûn paşeroja me ye hate vekirin. Jêderna xwecehiyên Sûrî belav kirin ku li Firokxaneya Bruksela paytexta Belçîkayê ya navdewletî roja duşemê pêşangehek bo giringiyê bide bernameya alîkariyên aborî bi merca fêrkirinê ku Tirkiye û hejmarek rêxistinên navdewletî pêra dibin ji sih wêneyên çîrokên 6 zarokên penaberên Sûriyê yên nişteciyê Tirkiye pêk dihat ji aliyê heyva sora Tirkî ve hate vekirin. Di marasîmên vekirina pêşangehê de serokê heyva sora Tirkî Kerem Qinîq di gotarekê de daxuyanî ku zarok xelkê herî lawazin an got bêhterîn kesên ku di demên şer û pirsgirêkan de rastî zirarê tên zarokin vekirina pêşangehê li Firokxaneya Bruksêlê wê cihê guhpêdanê be û alîkarî wê ji aliyê bi hezaran kes ve rojana were pêşkêş kirin. Heman jêderan serbar kir ku pêşangeh ta heftê meha bê berdewam dike û arman ji pêşangehê ew e ku alîkariya aborî bi zarokên penaberên Sûriye yên nişteciyê Tirkiye ku hejmara wan gihiştiya 358,611 zarokî re were kirin. Bernameya alîkariyên aborî bi merca fêrbûnê li Tirkiye hejmarek sazî û rêxistinên Tirkî, Ewropî, navdewletî piştevaniya wê dikin. Wek Wezareta Navxweyî û Malbat û Siyasetên Civakî yên Tirkî, Komîsyona Ewropayê û rêxistina netewên yekgirtî ya zaroktiyê UNICEF. Li gorî ku hikûmeta Tirkiye beriya demekê ragihandbû zêdetir ji 3,5 milyon penaberên Sûrî li Tirkiye niştecî ne û diriya bernameya alîkariyên aborî bi merca fêrbûnê hikûmeta Tirkiye alîkariyan bo zarokê Sûriyan dabîn dike.
وی راپورته ام گهشتن داویا نوچین خود دوباره سر نوچه چکدارین پیاده لی باجار سرکانی دو اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا رواندن. ئەمینداریە گەشتی ئەنجومەن نیشتیمانی کورد لە سووریە گرتنە هەردوو ئەندامێن پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ژالیە پێدەڤە شەرمەزار کرد. ئاگرێکی بەهێز بێت چیای هەوارێ لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê ket. ئالدار خەلیل دەبێژێ ئەو ئامادەنە بەشداریە دە ڕێزگارکردنە ئیدلبێ دەبکەن. هەر شاد و بەختەوەر بن. بمینێن خۆشیێدا.